West Karbi Anglong NHM Chokomar District Angkang P sit in demonstration asai ke deng along DC aphan Pinpura lo ke Bajerdam. Rising Bia Hin Pen Karbi Anglong Thomas Council Education EM Richard Tok Bia Phan Kirap ka Chohang. Jirikindeng KSA abitung lapen phirang ketum Taseng LP School lapen Taseng Rongkhelan LP School an kahumridam. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Tame ke swastan tapi tame nang ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo. Lason amar জীবন দুয়াই জুন্ডেট নে আর্থু সুয়াহাই যাত্তা কমলো নন্নে আপরান আসা পাসাপ মেলো বাংতুমতা জুনবেকথা apran ke nili pai kiso ason to ari ke ngi ka harja katimi kiso ke la amar jivan adawai order pen pacho pen sinona sawo ke to milo anke anthek to lo. Karbi Anglong Lai Fadaba Birta Long Penili Sami Beauty Bepi Ngon Birtang Ton Pen Ajponik Thang. National Health Mission NHM Assam along Bangsurihini Sose Chokomar Tumpen Ajak Dinklui Regularization upon Kechak Kachipaplengji Bainong Kilong Lake Adure Lapen Bainong Kilong Kithir Tip Mate Ninga Chethe Klong Kidoja Panpura Assam State Angkangpi District along Tin sit in protest Paikunia Chikloni Pai Ke Thompen Pho Kachisong Ponche Panarni Hot Pontanglo. West Karbi Anglong NHM claim bangphu bangphi bangpharu Societum Hamran District Hospital atheng no along Phaikuni ni phai clear ni chingrum si ningki duk ningki oi chipak lang pen sarkar ke chariatum ke lang ki pangkhri pen puthot ki claim pida prangja phan hangtiram padu labangsu ke hangtiram nang ko kathi ke kedam tang ningkan ko sarkar ki chariatum pen ke chakalam thi kachipapleng ka videra jok pusi jongdu. Sit in demonstration asai ke deng bom unahut District Commissioner aphan kimanga nam the puthak jongdun. Kachisongaran tumpen somser kep kimanga son sarkar phan ki pachini dun ke state angkang pi NHM along borengang hoi ke claim bom atuma phan regularization ki pijia phan pen ke chenglok somser kep ke jongpon lage. Number 1 NHM Chokomar do anaphan Supreme Court pen kangsai verdict number 213 of 2013 ki pia tengsi equal work equal pay pinangji. Number 2 enforcement of the Assam Gazette notification 2021 to extend gratuity benefits to NHM staff. Number 3 provision of employees provident fund EPF lapen employees pension scheme EPS NPS ke parlopon japhan ke hang. Number 4 financial assistance for families of deceased employees either through full salary till the deceased retirement age or employment for a family member. Number 5 uniform leave policy including 2 years of childcare leave similar to that enjoyed by regular government employees. Number 6 comprehensive medical coverage under the MML SAY scheme and continued reimbursement benefits until inclusion. Number 7 special recruitment drives to regularize long-serving NHM employees within the state health department. Number 8 policy reforms to provide age relaxation and recruitment priority for NHM workers in future health sector appointments. Number 9 formulation of a specific policy to prioritize NHM workers in the state's health sector recruitment process, including age exemption and additional marks in written and oral examinations. Hehui Pinpura lualong tokpen ke hang pedu. NHM Chokomar tumpen thedung ki claim ka chipaduk jasimet COVID-19 avur ki thurahut se ke lang chipaduk ke hisapun ipin pran chethongrun anpin lo. NHM employees union atumaki songpen ke jongje phan akimang son an sarkar pen ki thirthip kachingwai sai ke denga vitti ke kachisong dam bomji na pen asamangkang pialong contractual health workers tumaphan ahoka kang sai ki long vekje phan si chesong nang kokloputa lamthi jaipon ason ke thilo athike ilitum ladak pini kachingrum nang ke kisung tektik athike laan arni pen don ningkan inkoy apadlo laso department along laso mission along ne National Health Mission along di boreng asai ke claim di anta me laso non aningkan anta me non anta ilitum
sartum mate CM pendanglok alang itu CM pendanglok kamatha bang pajang tangason lasi lason bang chok chelo ilitum ta esomardo ilitum ta hem kelang hem sarbura mate epoi paido lasi alang tum phanda ilitum lang nai lasi laan vet chote matha jare chok chelo ilitum phanda 7 pay commission ha chu nalitum kechak elo sida non an tamen nalitum lakai pachun thekthela lasi lason bang koson bo lason nok ei tume kroide thekthelo lasi ilitume kechak re lo lasi ilitum ladak piniarni ladak laso ahong jai lo ilitum ladak chetong pon lo lasi laso ahong jai lo laso jai megma ilitum non nini nithom ladak dover po age ilitum la data management taho data reporting taho ilitum lasi la melo ilitum son sirkep ilitum kemanga sondo lasi halaso son sirkep kemanga sondo si ilitum chun pi thekte pulutam te ilitume lason thotsi ajai mek padu pon pompo angela son thosi ilitum ba chingu pon bom Hamren Ben Daniel Hi Carbing Long Life Lakhain ko atrok duar bogori constituency ke parlo diring PS ke parlo bamon be arongame rising bialang lim bihek pen non osumar chanjai an sitami ame kachichar rim pen najo choklem chudam la pen hemrit apiso so kachelana pameji aphan thedunga kisung chitong nanglo Bangso kisung alam the rising be pen kachithan ponke pu anarni ki ding pen stame madu sarkar le do sitana pen madu arleng ke the sitani li phan aning kimi pen nangrama bang avi pin lang pusi ame kachachar che bang phu rising be pen chithan ponthu la selang le tum hemi si mate rising be la pen apiso tum pen non ki do bom BJP sarkar tum pen ke ki dukilak hime jangre tikok tiki kiso kisung tum phan kai ke kirap chimit mi pin la pen anparta ili carbing autonomous council ki chari pon CM Dr. Tiliram Rong hang na pen anparta dagduar bogri MSc mate education ni em Richard tok biet tum ning ki mi pen kai ke ki dukilak kisung ki boy tum phan kirap chimit mi pin por julong si piniarni anke nilita phirang ke tum phan chophasi Rara hong jai long pen sinili phanta nangra vek thapusi ame ka videra bangphu rising bela pen episode tum la tumpa hini sita nagra vek thapusi kera kachu hangpon la pen dak duar bogri VDC chairman sar koi rong phara pen diring PS president Rajan intia tum stame nangra vek thaputa choningri paduponthu nilimen ke rising be chethanji pasi ning hanglo Sitamela nili phana banke pine la nesartiga vacancy stala nangtul tum ke pherangke along stamina chuniri lo sitamela nili ki claim ke dam pen stame ki costo la son nili che thek bonong lo sitala ko la hemrit pustanang tuma thek bonong lo jo sita ko la ki dam ke bang anta tum costo la ko la pen nili men ge martha tu supi po o pachini se nili ning ke hang lo तमे जो ला नीली तुम हेम रेट का बे लाए हुई बैंक फन के रा पेने ने के थे नीली तुम ता के थे पनलंग सी नीली तुम फन ता नंगराप जिमा पुसी नीली तुम ना चुनिंग रिदुन इकलो लासी EM stars ता नंगराप पन इक वेक था पुसी नीली तुम हेम पे ता मे चुनिंग रि इक पन नीली ता नन है जंगसी नीली ता बिहेक पेंसी काबे पनलो पुसी पुसी तमेनी लिता चिनी के दल है लबांग मते पेना आना बोसर के दो इगलो ई के थेक पन इगलों के सिता में मा जक्ता नंगरा पन इक बांग बला ली तुम फन के News report Carbing Long Life Lakha Sirkep Amring constituency alo Socheng education block e parlo Taseng LP school hapen Taseng Rongkhilan LP school am KSA lapen phirang ke tum kahumri dam Bangsu kahumri dam odhala dak arong arar tum pen nang ki pachini tuna tengke Taseng Rongkhilan LP school ake inut lo than bang Rup Singh Timung ki than bo mahut pensi ke chok chia jok non an ke virang lo pusi nang pachini dun Lapen school hemstame non puta repairing asai ave puta than ponlo Lapen ki juna lang stame akisung do pusi nang than School student tumtame barpi barso ahem sitame kahing nolu puta than dum thu Lasi Carbing Autonomous Council ke chari tum nang lang pon tha puta than ponlo Lapen halapu number si Taseng LP school along pusitame ningkaning koraner ke pleng dera phistame ICDS ahem anta avilang puta nang pachini dum thu
Lasitim Karbing Long CM Dr. Biliram Rong Hang Pen Education EM Richard Tobiatum Nanglang Ponvek Thapata Kachuningri Padupo. Nilimen ke biasing timu dak taseng rong khalan rong asar lo nilike ladak la LP school ke dak nilitum arong school lo ke chenga kupenta la school ke memete rason nilitum nili mata ladak si por hilong lo ala ubang ke abane school lo mati ladak si nilitum ta charli dunong lo ala sahupenta headmaster amen ke rupsing timung lo ala sa ala non du bom lang kita hala juwan hot kita kithan meme mane student ta wan ong e kithan meme de pasi student ave develop student mem kithan hala than bang men than wer with that bang wer with that posi student ta with lo amanon apitu non pining non du bom ta lason lo alang ke ritiar ko nikan ini ne pine ansidolo sika lada alar kapathan pon aprang ta dulu ladak behem Filipi atum hanta pathan lo malason ala poisa ke bibang picture jet lason du ko iti lasi nonanta la panti intang te bom lo bom bor pensil la nang ijot anon anta de hem long lela manon ta sartum sinang picture lo hem sartum ko LP school lo LP school sartum sampai manik dasi nang ipek lo office nang sinang ipek dulu hem nang ko ponilitum ta hemu keno nang litum labang so LP school office lo sinang litum dudun bong alang litum da office cibi pop dong tenang litum nalo du pop kini ne dalam natong biduna ini rata tung sa kini bon pare ni liye ini thang ta kim nang ta adol maha ta kini lo kayok ta lan ni itu kan hem nang kim pidet me uji ai sida ta hem ne nang kim pidet me uko smart pa nili dun pamelong po mane hinong na kadu pamela he sa tame bang ta bang hem se pasik sa kason man del mati along li na pe nang pe etlo nang impect ta hem basan kim pidet Mata leng ong fiksi non tu dapat nang kitong pete anda bang ong fiksi man ni itu ni dah ho pada fiksi heng ta ni lo chi wana lang theng bang ke ni tu mala he la theng bang ke ni yo te lang na mati lang bang he lo pik de bo nang pite malo hem nang pipo punai chak ke sa sun he he nang pipo pu nang pu di pik lo mana anda nang pite bom la non ta bong o chiwan kre na lo dak pene lang ave pusi pine kite rusumar putang den mati di pine kite ke airplot te charsam long pacar sami po hut he anke laku helpar si sogdami anke pacham veru ne delu lang lu wing dang det ke ho si lang pen hem ke nili tu hanang pite me pik pajalo toilet ta no toilet ta Jirikinting pen Samsung T Karbing Long Life. Phaikunia chikloni phai ke thom arni tili por phai siapor vomulangso IBLong Anti Corruption Youth Power of Assam Karbing Long aro tum phirangkya mai ingnipo. Phirangkya mai kang nipo nang kogalam the jasimet lage non malom Anti Corruption Youth Power of Assam asong amen pen office hem ke kimji pu amen pen pinangan hithi kuran long tangka ke hang thap pusi birta long nonama ke Anti Corruption Youth Power of Assam asong ke kapre Karbiang Long district long apen north east long ta akimi ke seng damabilang sita non malom office hem ke kimji la pen me pi ke pado ponji po amen pen kulara long tangka ke rung kirek tam ki pialo along ke thek long ke Anti Corruption Youth Organization North East Pusi kulara hem phuatum Anti Corruption Youth Power of Assam asong atum aphan birta nang palilo laso birta garjulong pen manghu haklo lasinon ki wang journey la puson tangka kirum kirek dukok lote nilitum aphan adai nang pi ikri athe nilitum kali lapen chini ne pusi phirangkya mai kang ni ponahut Anti Corruption Youth Power of Assam Karbing Long district aro amephu Chitra Barua lapen working president Mohendra Kathar lapen ari sangho tum tlardak pen ningje pon laso me kang ni ponahut Mohendra Kathar ar pusi puthot non ke Mohendra Kathar ke claim ke dam misenang thek longsi non puthot kang to yang deng mate Mohendra Kathar aphan ke Karbing Long district aro working president ar pu long dun thusi non puthot la solar ke aprang pen kadukawe sai ke claim ke dam ponang jiaron atang seki pipon pen ateng pen
Kadukavit Chidon Sarpen, Apun Achak Choksi, Phalkunia Chikloni Pai ke Thomani Penke, Dennis Bay Aphansi, Anti-Corruption Youth Power of Assam, Asong, Nili Constituency, Lapen Duarbakuri Constituency, Lalong Nia Habar, Kipalang Japhan Me Phu, Arpu, Pekpon Tutanglo. Yewang Jerni Anta, Misen Me at Pen, Saido Anta, Klempon Pami Japhan Semi, Dengponlo. Ini litutlah anti-corruption youth power of Assam lo, lipan ingin lapen dua puluh angkang lo, lipan presiden arpu lagi di Ponopol, ini lapu kata sama sarpan, lapen tu sarpan ini, kero di parpik lo, lapen kado weekend lo petom hasilnya, kero di parpik lo, just ini tu langsung presiden kami lalu, ini sampai ini pen, langsung presiden arpu, apa pen, iklan pun tekon media pan, lapen ini kemarin muruk, ini bangkan lapen dua puluh lo sampai akibat port ke nili dua bagoi along presiden si nili bangun angsong si sekretariat damjuilo la si nili la bangun along li bu porte dinas be amansi nili port cipi pon no asalang li han kuchulung ri matang te ke than pon ke dalo ke damtang ke claim me sian apon thakle alang stami claim center claim pon pupusi alang anta minghedo por kisu apnar integration duty যুবক দিয়ক কিন্তু ইয়াটা আপোনাৰ বিষয় আহি পৰিছে বহুতো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে ফোনেৰ যোগে কৈছে যে আপোনালোকৰ বছৰত মাত্ৰ এটা আপোনালোকে অনুষ্ঠান পাতে অন্তৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী দিৱস কিন্তু আপোনালোকৰ এই নোটিছ বুলি কোৱা সংগঠনটোৱে আপোনাৰ মাহৰ 2-3 বাৰকে তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰে এই বিষয়লৈ আমাক তেওঁলোকে মানে কৈছিলে যে আমি কৰি আছো বুলি এই বিষয়লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আমি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে আমি কোনো ধৰণৰ ধন সংগ্ৰহ কোনো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কৰা নাই আৰু আমি পৰ বছৰত এবাৰ আৰু এইটো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত আমি স্পষ্টভাৱে কৰিব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকৰ বিষয়লৈ আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে দি প্ৰেছমিট যোগেদি আপোনাৰ 2024 চনত আমি সংবাদমেল যোগেদি আমি এই সংবাদমেল দিছিলো যে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো যোগাযোগ নাই আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সংগঠন কৰিছে সংবিধানৰ কোনো সংবিধান নথকাকৈ তেওঁলোকে সংগঠন কৰিছে Koilamati pen Samson inti Carbing Long Life. Pinia da babirta ke lapansi kang ton poniklong kardong.